theater guse radiology mbabwate obukoreri bwa oncology gukora bare dialysis mbabwate emergency wing na wigo amarigania buna yeguru asibu babwate maternity wing igati obukoreri bundo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii, Kisumu, Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakirisi bigwetana sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Itariki na yelinde no kwegena mbiyore andonsia sole na ukwanire abagukorigane konyora hamwe na mayaye kiunga cinsenye cyabone butiko elitirane seras nyakunde asense milimo nyeryo igare Wilson Makuli aya egati ali nkwarigane cia senchira iyo wenge. Omorero nigo bwate nyumba yoborara seskuru yabamura ya Sameta omubasorero nchinga kibo tukiwa chakiwe elikomanyekyo gya chakyo omurero yo. Mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya, kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6 ulete maoni yako huko, utuambie ni gani tutoe, ni gani tuwache. Abananchi be kaunti ya Nyamira nigo baburiwe sokia sobunge na kurwe birengeri byabo igoro ye finance bill yo mwaka wa 2025 nomo. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. This has been a very emotional moment for me. Muraibenso musike William Ruto ni gasinyo gutanga marigaye kinga kyarenge kwereme chanda bamenyi ba North Eastern bagenda tugwetera asomo yega ho Madaraka Day ase county ya Wajir. Karibu humonchomo rigelyango chaka ekyonga chinsenye eskuru ya mumura ya Samete yego toka sebunge ya Bubasi county ya Kisii yegendete kubarasare nene yemagayo umuriro kubwate nyumba y'uburaro yaburokibwa umubasorero igo yabaira abanyakenyero benseme y'uwesona nigati eligo konya kulime umuriro yo neye magiga yegalyo kulime umuriro kurwa ase county ya Kisii yanyorwa gwikirana ase eskuru yo ekorekyo nigo yachire chinga kemiriro egendete kwenekiwa ase chiskuru gakorukya bongo igane kelikyabete kwenekiwa ase skuru ya baisige ya utumishi ime ya girigiri county ya Nakuru asabarukiwe 15 nomo babete bagusiria amagimabo. Omujega Madaraka imeye county ya Nyamira igo chongerwa chinsemo chialia bore omujega horawa nomo county commission omoya ase county ya Asiboyo abarai baikirana ase kunene kurwa ase serikali enenamo ne serikali ye county asomo yogo yega orengene kirenga gokine chisemi meyense ige serikali ye county ya Nyamira yalira yogo chego sire chisemi asaba nanchi basegeture obwate si kisera chia serikali ulikitupuli kapo kara na robotu rwa senjira yogo.
mwenye kujiga umadaraka wa emirongo 53 igukorekana meye kaunti ya Nyamira chinsemo chali abole ewadi Eligoma Igonyana ko bugwikiranwa mu county commissioner kurase county ya Nyamira moya uyo manyakanite na Lempari Marjo na barayibande kurwa ase serikali nene amune county abo bacengera ibitambukira nsiga ya Kenya ya kirigesa konyora obusibole bwaye. Ripoti kadi kwa bag anaibeba kwa mkono na kukimbia speed mpaka nyumbani, lakini wakati mwanafunzi amefanya vibaya anafika nyumbani jioni na ripoti kadi. Musasi akimuuliza wapi ripoti kadi, anasema tu kupewa, mtaenda kupewa fisting day. So msipoona hao viongozi hapa, mjue ripoti kadi imekuwa very dirty. Kujiga ulengerekerenga yuko kina chisemi emergency iga serikali ya kaunti ya Nyamira yarure segeto cyase okugendera gusira chisemi na ninasokoro ise birasi biri bya ECD okubwatokaji basari egati ya masomande ase engana yabwato kogwetera sumu waziri wa chisemi korase kaunti ya Nyamira Emilio Ngaga asyolinga amachikunyara ko bakogendera gusira chisemi na nene okubwato komurubuli bwirongoli go cyasabana bake ba ECD. Besides improving learning infrastructure, my administration considered it important to introduce the school meals program for ECD learners. The Uji Afya Masomo Bora program is offering fortified and nutritious cup of uji to 35,000 children in all 408 public schools in Nyamira County. Eronge, Nyatieko ECD centers and construction of toilets in Mongoni and Kewanda ECD centers in Rigoma ward. Asinsema yayo mwemsibe wadera Eligoma musikenya mbega gisesa igo alia eiranga natukunyara kabaga kugendera go ikiranya magendero imeje wadera ya Eligoma anene alia atungetia bishaye. Through the municipality tunafungua ofisi za municipality iga se town yetu ya Metamayo. Ore jenga social hall na ofisi za revenue zinaenda huko ndio watu wetu wasaidike. Gavana Nyaribo amesema hivi atatupea shamba kwa police station. Rupia kutoka municipality, gavana amesema town yetu ya Metamayo niteme kutaya asa onspi mpaka keroka elindiro tuale oborabu. Nishukuru pia national government kwa ya Mheshimiwa Ruto kwa ile mambo ya barabara ya lami. Barabara ya lami ambayo itatoka Metamayo iende Masera, ende Nyabugoye, ila nemo chenwa, ende Sune, ende mpaka uti esani. Igatia baraye awekirana saliga yobaganiriye gwikiranirwa amagenderero na kulia eiranga matukunyara kaba kubatana mu serikali eligo kinya orogongo. Mr. County Commissioner, you were here several times. I'll meet you in Kisumu in the office. You are a good man. Mine is to welcome you. We are going to work with you. We are going to partner with you in matter of development and security. Omwili oye abananchi nigo bagende ko bagusigeto kubwatesia serikali na nene gusira chisera cha serikali igati abo kubwate bibande nabo go nechikura bunenjire ya moyo kwirulira musomo cyo bonene igenti kolengana mu county commissioner agende ko bagusingira abananchi boigo kubwatera umurubulisha koboko iyo banyole ubugwenya asobororo at certain levels huduma ni free, lakini kama umejisajili. Shida ya SHA tu ilikuwa ni service providers wapo na shida. Hata mimi mwenyewe nimewahi kuwa victim. Mtu ananiambia mpaka ulipe cash. Siku hiyo nilikuwa na mgonjwa, shida yake ilikuwa kubwa sana. Iginko report ligetoseni kya wajete kya Getembe kureiga atsiseme chikachali obole ewadi ya Eligoma ebungane ya bututu wa Masaba county ya Nyamira inje ikonkuru kwa Polycarp Okara. Serikali ya kaunti ya Kisii kurawa no Governor Paul Simbarati amono mokonyo ye lijobebo ni gobara umoye gabugo chingera lizukolio konyorugo sibole wasema darakade asensemo ya Kenyenya ime yebunge hijabu machoge burabo ukwana chingo kicha bamenyi bensemeyo igobago kalege tambukere kyo asaba mwakrambu ya mono Governor Harati asoko kalera umoyego yo ase chinsemecho olikicho Wycliffe Tyson Manyara roboti rwa senchira
ase omuyega oyo omonene bwogochengera rituko rinene ria Kenya yanyorete bosibore ria Madaraka Day elio riairire emyaka 51 na isato ekaunti ya Kisii ekorawa amo n'omusike Paul Simba Arati mbara rituko eri gochengera ase geti kia Kenya Green Stadium egotoka ase ward ya Bokimonge ebunge ya Bomachoge borabu Kisii County. Chikwaya amona bateri ao mbaisokia kogokia omuyega oyo yara otakori ngome ito ya biara nanje nimbiera mabe ine bitunwa liyomonene ine bitunwa liyomonene bagani baitoka limunga moiweka bagani baitoka limunga moiweka kini bono kili ya matuka ya kegenderete enikira kini bono kili ya matuka ya kegenderete inga nyomba chayo moka sakingo na gozaboma nene nango nyendo kumuntu abaroki wana baragwote batigiri magega ase mashairi yokogokia kwa busara na Simba hujua kutangaza. Simba of Kisii, the lion who rose, awake in the hill from the green valley of our county. Kaimukia riti moriane, nkamorengo mobegu bokemura, nkamobetanga cho. Abanyina bakaiririata. abamenyi ba Kenya mbagokigwa netaro yuye county kobali baga elio bolio gochengera ritukeri asiba mwakera ngambu ya mono asamagenderero agenderete kubakorera naboigo bamuburia omugavana Simba Arati agendere kubakorera ayande buna ayechipara chinyagitari chichiro chisukuru na inde aseboigo bakwanera oburendi. Kwa majina naitwa Damaki Ngocheri. Mimi ndio women representative wa Kenya Market. Asante bwana gavana kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kutufanyia kwa soko letu. Mimi ni Josephat Onderi. Nataka kusema wananchi wa eneo hili la Bomachoge wako na furaha kwa ile maendeleo inaendelea. Sana sana Your Excellency, tumeona maziwa imesambazwa katika mashule zetu, watoto wanapata maziwa kila siku. To sincerely thank you on behalf of the people of Kenya for allowing this Madaraka Day 2026 to be conducted in this green stadium. Juzi bwana gavana tumepokea gari kutoka Nairobi ya polisi. Hiyo mimi nakuambia vile mlitufanyia mnatuletea gari, security yetu inakuwa karibu. Kisii County ngima Bomachoge borabu ni tututabwatie KMTC ekore chia sabana bagosomera obunyagitari ekaroto ukoiranie gipindi gya kabere otobekere college yo bunyagitari magagaiga. Koranche, Your Excellency, please give us a modern mortuary ga. Ere modern abantu wa minto keroba timukire wa uyukurwa ngega. Tari bego gaki. Ekerongo ikaranso monene industrial park nerwa ya chetega. Koranche, Your Excellency, keruko igure industrial park eri. Tiga abantu 60% baba Bomachoge, 40% ena na ujisiko gari bandi ujisiko gari ebintu bichega abantu wa minto batware chibesa mubuko. Abagotu naboigo baria batari kwinyara nigo baborigwa baisokie eikende ase chiabisi korotota amarieta abo gosembu yare naboigo emyaka yabo. Tutaanza kitu inaitwa proof of life ya wale watu ambao wanakula pesa ya Inua Jamii na wale watu ambao tunaishi na ulemavu, wale ambao ni caregivers abateneneri, si ndio? Sasa tunasema hivi, kuanzia next week Jumatatu tunangoja zile machine za verification. Muje mtume wale wazee wetu na kina mama wale ambao wanakula pesa ya Inua Jamii. Tutakuwa tunaanza kuwafanyia verification ili tuhakikishe kwamba wale watu ambao wanapata hii pesa wapo na wanaishi. Na pia tutenganishe zile vitina ambazo unapata mtoto amechukua simu ya mzee ama ya mama anakula pesa on behalf. Chinga kie chiecho musike Paul Simba Arati nigo abwatu kachigari chinya chechitiba gochaka bene egasi anene ase chira chakire ase bunge iyo. Kuro ewodi ya Bokimonge ebunge ya Bomachoge borabu njewe Cliff Tyson. Mo gavana we kaunti ya Kisii musike Paul Simba Arati
igago kiri gati ya munjuli ya sekta yobochanu inse yoboraiwaye igento kiagendere okine ebirengo byobokorari inse yoboraiwaye ase serikali ya kaunti ya Kisii ubwana somo yagabo gucengera lituko lya madaraka ase bunge ya Bomachoge borabwime ye kaunti ya Kisii kingake choni gakwanere murobelyo ogochia kwa gachenya gitali yenye ase sub county ya Kenya nyumuli kitotibani asanya na roboti rwa senchira yoboikira hasa sekta ya wachanu imeye kaunti ya Kisii umugavana Paul Simbarati nigagokero kwirana inse kwebikore byabasubati barenge gusiria magimabo anane chingaki bari kugonkia. Since taking office, I'm proud to report that maternal death have significantly reduced. At the same time, I'm pleased to report that ordinary deaths have reduced from 50% to 13%. And since I took office, the KTRH can now go for 2 or 3 days without witnessing any death. We have also built a functional health system that serves our people from the Kisii Teaching Referral Hospital down to dispensaries in every village in the county. Hasenkwana ya eboigo ni gararia asogochakiwa kubwa gachi bwinyagitari ya basubati gose Martha and Child as a sub county ya Kenya. Eyo ateba era chikoba chi milioni 54 asate biriboigo ekirenga kia yekenene nekyo gukinia ekirengo kyo bochenu hani na se county ya Kisii. My administration has invested a total of 74 million towards the improvement of mother and child hospital. I can tell you, God willing, in another 2 weeks or 3, Kenyenyaga nanyolete mwisani omya togenda tugosaine moyo nkwaga chatore mother child wing ya 74 million. Asense mayendeni gakwanira obole mubwaye guchia ase abanyagitari bagokora inse ye county ya Kisii abigogotebanga ntayarare asokubasira abale baranche kogenda isiko asokubwaterana unenjira yamo yogosiria oborere bwa Ebola. Recently, I held a meeting with our doctors who assured me if there is readiness or their readiness to travel to Congo and support the country in fight against Ebola. Abanyagitari baitu abandenga noende totakeire manya confidence babwati onye Congo geto gareti ndorete Ebola lakini mbatagite bagende bachikorwali because they believe in themselves. And I want to encourage you, my brothers and sisters who are doctors, for those ones of you who are willing, we will support you. We will make sure even the national government supports you. Ekiagere neibe iras mebuene ata isionye te kubwena oburere bunkobonyora torega. Ngane yega egendrete koreta liberera litindia neime yense ya Kenya nigo boigo omu MCA asange birengerero byaye igoro yoburwaria oburero boiga ime yense ya Kenya. Your Excellency the Governor, I want to ask you with a lot of respect. Ngaboniga amarwaire nararoro akwambokera bwango abwekere munaria mwegota ingoro ku COVID. Oburwaire mboro bwakire bokoro kwebora. Oburwaire obo bugatoka asakoro kagari Congo nande bugacha asakoro ku Buganda. Tutaite kubolia president ya Kenya. Enjire bagotenga barento oburwaire obo Buganda borentuga ntuga kintogo takamwanje boigo. We want to ask the government of Kenya that it will not be proper. We can import so many other things. We can import tractors, we can import vehicles, but we cannot import what we call diseases. Nyasayo tuanje iro urero mbwanya kutaja Kenya se miaka yose tutoi bole tuwe. Te konya alekana. Bona bole ntuga yanga ko babasoko ba kodeki. Bate bire. Kwani bado turaba koroni toragi. Kurega seti ya Kenya Green Stadium e county ya Kisii ne nkoro kwa Dipon. Asanya. Orai nigo bagendereire ko ikirebekorwa asabasaye bagutumikwa hasogoturwa n'imisangerekano ya gesiasa iyo bwangoiga n'umugabana we county ya Kisii Musika Paul Simbarati
yote rubune ebyo negati bikoro ebyo bigendere guturwania murembe na kubusuro bobe asegati yabamenyi be county ya Kisii ukwana segeti ya Kenyanya mwasolero harati boigoni gakwanira siasa ichi county nobuya bukubwate siasa serikali eli kwenekeliwa amagendero ulikitodani runtiri na roboti rwasenchira yowe ngeni mbele asenkwana yaye umuskarati asegeti ya Kenyanya achinga kicho mwega wo gucengera rituko lya madaraka mwega bwo wikiranwa na barai ao nigagikirie bororo ibikore byo guturubana kwemesangirekano asichi sababu cha siasa oteba abasaye nabo bagwesariria na gutume kwa bobe egento kibaise ko basariria magimabo bintu bine ebyo mbikoba manyanga agaba nginambaro abanambaro lakini wene kubukuga netina bwo kwekebo ngenchende yonse nochobe nangwate no mujumbe gosote buna monto de wese to ngaina aso mukutano mnoyo ukwana chinga kechecho mugavano ega we county ya Kisii nigane kyago chikogendera kubotesia umurai wenso bono Dr. William Ruto otebo buyambaleo kimagendero nabarai bakobotesia serikali bagenderire gukora buya kimagendero na munasoro gongo rwa Gusii genda mu machoge chachega kilomita 75 cheret genda bosoro mata chipare chigende crossku 56 kilometers chinya genda boge tuti ya rugoro ogosoka kuruerami wasiomirie rami ende genda nyaribari chachi ogosoka kuruerami wasoyende bono iga nechinde bagendret mubasi ko gosoka kurwa kwanyone likoli ogosoka umachoge bora kwasoka kurwega kwanyone poto ryokumira nelikoli asomo yo boigo arati nigagokero gukwamuka gwechi project ao che serikali nene urira yo komenta omoke eri goikirania chira rireta bamenyi be county ya Kisii chinga kyalenge koligia goso abisi buno mugavana Kenyanya oye Umachoge hoye Gusii hoye Gangondole mwensi gaiga Mose mwaigule nchiri na randiri kongoro kyoko boko igoro iganya muriga Muga netigendere kuwa kolegas Mose nda miemi yake Mba kolegas Mule tayari No on the site I'll make sure Na aba kolegas no mokolire ino Bantu wali bakuga Nga simba mboka ngumbu nesagasaga gakoraki ekonya kuoga roche I'll make sure na kolera abantu bana Kurubatiri gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel untiri oko boligwa nigo kwa bekiro guchasa abantu nyamirane na sebunge ya West Mugirango wesoke na kurubirengereri babo igoro yes finance piri yo mwaka wechiro 2025 2052 aniga kwanirwe no mujumbo West Mugirango musike Steven Mugaka yote runa libagandira gochia saba 90 kurubirengereri babo igoro yo muswado yo anena magendro halibaganeti abakorerwe abayigobiri baganetie bichi gwikiraniwa musike Mugaka igale ko yakwana yekyo mukinga kichomojega umadaraka oyo chengerwa se skuru yo buroso ya Nyamwatureko ime ye ward ya Bunyamatuta he county ya Nyamira abwase ho musike Mugaka abanekeli abantu ba West Mugirango bunanali no bolemu chira cy'umurai bensi cyo wekerani kwa magendero muri kitofati ga Disemba no roboti rwa senchira yo wekera Chingaki enzi ya Kenya ya chengiro mayiga umadaraka nigo boigo ebunge ya West Mugirango etati kwa maiga aso mayiga ujo okoreka se skuru yoboroso ya Nyamwatureko ime ye wodi ya Bunyamatuta abwase omubunge bwebunge yomusike Steven Mugaka aikirana abwase aira chingaki kyae na gosaba abanyamira wesokya na kuru ebirengerero byabo igoro ye finance bill yo mwaka bwekirubere na 2025 kiribu na 2022 ile kamati ya finance, ile kamati ya kutafuta pesa ya maendeleo ya nchi, hiyo kamati itakuja hapa kwetu West Mugirango on Thursday tarehe 4 kule ofisi ya CDF ili tung'ang'ane tuwaambie watafute pesa ile 10.5 billion ya West Mugirango iingie na
pesa ile ingine iende kwingine Kenya. Igombu yane usembo bindi. Mimi nataka kuwa challenge wale mnasema finance bill itakayoletwa bunge ni mbaya, kuja CDF office West Mugirango constituency tarehe 4 mwezi wa 6, ulete maoni yako huko, utuambie ni gani tutoe, ni gani tuwache. Aiga umubunge Mogaka nigo boigo akwanire eira y'umurai bwense yo kwagachwa kwegeti gechigosori ime ye county ya Nyamira asenere amusabire umugabana bwe county ya Nyamira umuske Amos Nyaribo kubwatirana nere buya erio egeti ekyo geikirane. Na mimi naomba gavana wangu tusianze mashindano ya kuangusha county. Najua wewe unatoka Mawawa, najua unataka kuhamisha watu kutoka Esanige kwa nguvu atupeleke hiyo stadium huko. And I want to congratulate watu wa Esanige walioenda kotini wakasema hawahami. Saa hii nimependekeza stadium hapa Sironga, atuhamishi mtu, uwanja wa kutosha, headquarters ya county. Kwa nini gavana wangu, kwa nini ulete utata ukwamishe maendeleo? Umuyiga uyo iga boigo ni guikiranwa no MC bwe wodi yo omuske Julius Matwere oyo ensemo yaye uburia eserikali ye county ya Nyamira boigo kubwaterana amonere erio abantu bakonate babekirwe kinyumba kya Kibara. Na hasa ile shida kubwa kabisa tuko nayo ni kwamba hatuna public toilets at Konate. Chichonjira alikonato monta watu wekonye. Tumejaribu sana na hivi majuzi niliita leaders wa hapa Konate tukaongea nao. Ngaburinga ntutagete obule mwake igasoko wekecho. Nimekelekira budget mwaka uliopita niliweka, na mwaka huu unaisha kesho. Chinga kechecho nigo siasa cha West Mugirango boigo kyakwanirwa awase umubunge Stephen Mogaka yakera ekoko Itebenga Nyasaye uyo gukunete ukambeke kirugeke Nyasaye ulia neruro obono naende neru guchakoba 2027 mjina musabire naenda gukune ilikuwa akoretariria bono gwekore na maburonsi egokoira umutu yoro nkwa muri mutori chumba tuli kwa magati abana mbali konyore pasa likero mwana chisukuru moro chikoro sukuchire era mitea zikororekana nekorekana 30 years Nyasaye ulingo saba onyigorere mirango elia na musabire naende nayago kune ogendere gonsabera tokore kitogo kora e constituency ya itegende mutwe Ingo reporter Gatembe Koraiga Nyamwitreko eyegotoka imeye wodi ya Bunyamatuta West Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Sorborturu monchomo rigiri hata nyoro mutimo komo keto koirana tugende ne kyonga sinchira yobwekira Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering,
ase ensema ya computing and informatics ngwigiri bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwigiri bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwigiri bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigiri bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asamangane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school. Abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kocha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutasi kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima bumakiaya. Kwabergo kolija road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde. Kwabergo kolija track yiga ya road show iyo rakolere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoletere track yibwate bagariya eyekerero na wigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyugiriya nigo liri ya kigima ediri cyunjugire ligo kwana necinguru na wigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Chanjere ci MC na wigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Karibu naende omwanchomo rigereria mujumbe webunge ya Kitutu Masaba omusikikiri vumbane Gisairo igo litukira rara omurobiri bwo kwigore birasi ase skuru eri ya Kyogutwa compressive ward ya Mangana bo igo Nyaibasa imeye ward ya Gashuba morobiri ogosirwa nekigancha kya NGCDF ubonekere Gisairo ni gagikiriye gati abarangi bage siasa habo bakomorusia mu mocho ase mirobiri yaye asaba kulira yugo chia kwendra wikirani amagendro Gisairo igo ni gaganire gasabukyo mugusi kobamo na komoko bako muske Fred Matiang'i
Usiwe bochole bonene bu mwaka w'ikirubira 2025 muri kwita Paul Kapukara na robotu rwasinjira yoboikirano. Obunenjira ya moyo kugendelea kubeka mazingira amayago cyasaba wanafunzi na bigamu n'abalimu ase kisukuru muyumbo yo igahabo rwongorega rwabe gututu bwamasabo musiki Clive Mbanegisairo nigo anyara ko bagakwigora ebirasi binde ucyase skuru ya Kyogoto comprehensive yo gutokemeye wadeli ya manga na mahiga ya unyara ko bigora ebirasi binde ase skuru ya Nyibasa igotokemeye wadeli ya Gacuba. Ukwanekero kyamagendera ya igani gagendera ko bagakurya eiranga inziro burayi bwaye ikati kunyara ko bagagwekeranya abananchi amagenderero ali agendete ko bagakorera kinga gice campaign cyaye yendo korengana monera atebire weika aikiranya amagendero nane nasoko baroseli abana mazingira maya na magendera ndaya atungatie abisiyaye mwangegerete mukangeke barua kelina engosa dengereti morocenga vilina atebete na kuanete buri. Ndariboyo na nataka tuendelee hivyo. Ekiagere kirengeke nene na bana baitu hawa watoto na gweta yaito erasma tochake kubachonga bona ega sabali abagote abenyongo ngeyo batekera mogani nyongo yete atekere 27 igo tubika sama sabonya sa tutangane tubakorere munokugani kwa ekore iseru nigagendera ko bagakuba mu cyabangi baye nanene bage siasa asekiranga nigo chingwana cyabacha kiretege kubwatekana munoko gendera ku muri bigo cigoro y'uburayi bwaye transparency mo baza gutegera propaganda nagize rokerie basa kara motebi ayenziro bwa kanyorire buno ndusiri 0 mpaka 3 no kunogo kei 0 to 3 oso mwana wa secondary 0 to 4 omwana bwe college 0 to 5 omwana bwe university buno kuna kogo keigwa karanti gana talibo ekyagera abantu baigweti buya kero mutaka konyore besa ya abatagete bake banyore eyende abantu barangeri gote inche ebesa ya ino amagendero basaris isera sentunda endande nigasinkirenga abanenchi nanene kurwasorongo rwagusi nigo babwenete koba amonobomo osibo bochilo bonene asabo jomo gatuto koba asili bwana komoko boko musiki Fred Matianyi asikiro kirikyo burayi bwense umwaka 2022 nande mo tutayo mu busyogo kigopinga Fred Matianyi togo konyara tutakanyagana na wewe ebintu mbira togo sorara nebinde mbira togo akachitega dali boyego ekegera togo sorara wancho mwana umini oga ndogo chikomora amasabantu iya tutakubali buna ko kama ngombe yao kama ngora nandole ende kyagara matukaya bali bacheto kama okor 2023 njena anya gochio kere chena bana roche mapema ngombe jare ngali eli yare aria chubeli ndubwate mamba ya tegorari ndubwate si mugambe gawo nyotana nere gorari na ndotaranza amen wanta mni gorari ase ngoko niko kadi. Nataka nikwambie lugha ya Gen Z moja. Tuna kolombo tovu sana. Teni bora. Niwambo weze bora, abantu wabila komiskola televisioni, nijo jangondi, mokalena ne ngoko, telita ni ngoko. Ngoko na elenda munu nani mwacheni mo, jeko bora chilambo, yande suma munu lena, yeko ya kadina. Mwamo, yiko weze kwena nyumba ino, mokalena nyumba ino, 2027 nyumba sinuanera. Ginko ripoti rigetaseni kya uwanjete kya Gatembe kuruiga imeye bunga ya Magututu wa Masabe kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Murabibenso musike William Ruto ni garokiri umuichano ye kubwatikana nali bamenye borongorwa notistani bagendete wetira anenasi kaunti ya Wajir. Ukwana somo jega bochengira lituko lya madaraka ase kaunti ya Wajir
Muraibense niga sinyo gutanga marigaye asikiria teruna igabana nchi agwagendete gwetera obogimo bokongwa asa teruna eserikali nsi buraibae nechikwene kibuna bana nchi abunkonyora bare obogima borobuya. President and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. This has been a very emotional moment for me. Of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens who are forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. Most importantly, and as a source of pride for the people and leaders of northern Kenya, 3 years ago, we agreed that the lasting solution to teacher shortages in this region was to train more local teachers. That is why we operationalized the Wajir and Kutulo and Mandera Teachers Training Colleges to complement Garissa Teachers Training College. Through this affirmative action program, a record 1,800 local teachers from the 3 counties of Wajir, Mandera, and Garissa have been employed and will be deployed in the region. Additionally, 4,616 young people from this region are enrolled in teacher training colleges, the highest number in our history. This is how lasting solutions are built, by investing in people. Mokonyi w'umuraibenso musike Profesa Kithure Kindiki igona indagendere gwa kirego ke serikali ya Kenya kwanza kubwatikana no bokarubuya igendete gwikirani abananchi ukwana ime ya wajiri kingaki cyomuyega bwo gucingira madaraka ime ye kinsomecho igobego Kindiki ateruna abananchi abo ni go banyoro bokarubuya rwase serikali kingaki umuraibenso musike William Ruto aswabisi. I want to congratulate you, Mr. President, for taking the inclusivity and equality agenda of our country a step further. Katika miaka 63 ambayo imepita, tumepiga hatua muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tumekuwa tukizingatia katiba na tunaendelea kuizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya, ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao ama maeneo ambao wametoka. Na soroboturu munchumo likiria nongwe kiromwelio wa mangana maya ye kionga chinsenye chia bono butko literane serious nyakunde a sense moyo menyelio igarenge Wilson Makole magaye chikamera ayoneki hamolego ni chibicha gochira senchira yobo ikirano igarenge Wilfred Matundura na gusabiro twaro bulikiria nabo igobutuko
Burubuya. Kwabiri gukorya road show track iyo bwateyogiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri Ultimate Road Show Track Experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwateli bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima iri cyujugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Chanjere GMC nabwigo track yenabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College yego kwarigania as intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi na Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana ci courses cyo bubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neli abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekera umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bacha gotokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kusi obakirisi nigutara kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Liga Busungu Medical Center igoba bato bukoreri ahobuna buno mbawate pharmacy iyubata maliogo onsi mbawate lab department
asaba kulingolia amarwire au babwata obukoreri bwa ICU ulia bwa theatre guse radiology mbabwata obukoreri bwa oncology gukora bari dialysis mbabwata emergency wing na wigo amarigania buna yeguru asaba wigo babwata maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii, Kisumu, Migori imeyumuchiriga omusungo asamange bakiresi mibwetera sechi namba chabo 0111964576 gose 0742328552. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata ci DJ Chanjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obukoreri wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange. Nubwo tukorera kundi gwensi ebenkulie kwe mikutano ukorere kugukwa kulie gukwinyurya gusemera igende yonsi oraganye erariwe mono Getembe FM your station nero iridyuka iyubwate signet ndi na bwigo ensera kirege tangaza munitwe asigurira mu buko twakirisi migwetera namba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana oregene. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'ikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emidiga au bunabono housewarming parties engagement parties
that is igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigurire gutugutira ninchwe omurikiri wigiye masije munaba manyi bitabo bare nuba manyi bigura igeti byete bwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gusego yakisi migutira namba 0741499726 Enyagitali Busungu Medical Center igoba bato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata mulyogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asimu kubabwate maternity wing igati obukoreri bundu bunge niko bagotoka sebara ya Kisi Kisumu Migori imeyumuchiriga omusungo asamange bakeresi bigwetana sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya siasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liri ya kegema eriri cyujugire irigo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo bwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoniji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street ndeyonsi chingaki ubunjeli bwawe nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera namba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono twicana ebe norogongo rwo gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagitekoreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi chetu imeyo muchomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kema magusi.